Deputy Chief Executive Member juga KHDC. Ubah pencengan NSM, hak arif sautari unaitung oleh Iban Jurib, ia ke jenglong jeman juga District Council Court dan ia ke Yang Kashari, juga District Council Kabupaten Nepal Nongstoin. Pada ni ke Kashari kerasang bantrikam dari kediki katuk desnam gebradab. Akan ni ke jenglong Jurib nak kaliang ubah pencengan oleh Simjing Kenru, ia ke babun ke mentah juga jenglong jeman kini ke jaga trikam, kena menang lah penbiang susu ia ke jenglong kam, buat kemjuruk menang penklan yang ke jenglong trikam juga ke Kashari Kabupaten Nepal West Kasil District. Ubah pencengan oleh tu bakal berlong mentah kila dan hadu paran arspa teli kimbukat duma. Kibakan di Kashari Kalsium. Bakum juru kini kimbukat duma kini civil but criminal cases. Haga juga por ulah angru bakat di Kashari. Kadani kang vimoli kumka first class magistrate bak dak jengdon ke Kashari ke district. Kanyarap sibun mapen stat kimbukat duma ke badan nepok ke district jong gejala. Haga ni ke jenglik jurip jong bak pencengan jalan langru ikang SB Lakma. Ibili ijat jong ke KHDC, nanti ikang Vimoli, ibang first class magistrate, ba MG Noxi, Superintendent of Professional Tax jong ke KHDC Noxton, ki officer ke District Council, kemudian ki officer Jakarta Law Department, but ki kuih kinam shay jong ke council. Judge jong ke Kasila Thomas Council, penglai cuma, ki officer jong po Law Department, kemudian po CBD, iwan kang ne po Noxton na benda bang judi bagi don kam yung kapur bagi don juga aksen na sabay titi by kapur ka jumye hangne ga function na busna majar koi din bagla bo di magistrate aman lagi district important bago mga sutuman ta na kong jumi magistrate kami ba ikes ko yung mga aspa tam ne kabut perde lagu nunu ya haban sim ya ako at sa is jika juman yang ni kalau nak beritaban, jika jeng dalam kam, jika di kam ratri kam, kapur room, berkiwe kiwe. Komputer aja ni berki nongtray, di dalam kam di bangkam tempat susu hingga, nang bahkan pensuk nak bertentang, kapur, komputer berkata tax kita. Di dalam kam baru berhai kan ini kompon, nama lain kam penhang, nang bahkan pensuk ini nanti